Nakong eo dipapadi tsa DSTV Premiership di ne di kginnwe nakwana ka lebaka la dipapadi tsa mohope wa lefatshe, sehlopha sa TS Galaxy se ile sa ya kampong Antalya ka hare ho Turkey moo ba ileng ba bapala dipapadi tse nne tsa setswalle, empa le ha le jwalo Mokwetlisi ha a dumele sena se ka tlisa phapang e kgolo ka hare ho sehlopha. Now everybody thinks that we went to Antalya, Turkey, and now we are back and now we play like and win every game. Yes, it will be great, but this is not realistic. So we have to stay on the ground. Ati dipapading tsena tse nne tseo TS Galaxy e di bapetseng e hapile dipapadi tse pedi kgahlano le Albertine ya Saudi Arabia le Giresunspor ya Turkey ya lahlelwa ke tse pedi kgahlano le Italian Serie le German Bundesliga. I'm sure that for the players it was a great opportunity, great experience. We also have to thank, of course, our chairman for this great vision. Ha jwale the Rockets e boemong ba 12 ka dintlha tse 13 dipapading tse 12 tseo ba seng ba di bapetse ha jwale. Maritzburg is a fantastic club. They are a very organized club. A lot of great supporters they have, and they also got now again a fantastic coach, Fadlu. TS Galaxy e tuksetsa papadi kgahlano le Maritzburg United ka Labohlano le baleng la Harry Gwala.